E whaatalo whātu talafo wala Radio Samoa, alo mai o talo Les Faraile. O loo whaau au peona whaatau ese whale e au noa masipolo fiti o maua mai ai. Whaamawina le kamupania le CoreLogic e tusa malana reporti e lata i le Afo Apartments au Kilani. Le ana tau lia i totono le tolu masina whaaiwina ia Iuni, e le aise polo fiti na sau mai ai. Whaitau se fulu a whele ngau mō tangata e ana ina whale ma o le alupe i lungo tu lui ma le maugalunga o le sapalai o whale i le maketi le ana whesoa soani le ngau. Moli mawainisi o tangata whaatau whale wasilia ma le lua se fulu tau sanga o ngā lulue i le whaatawino whale. O le taimi mua lea wo latou moli mawinai. Ai ele au te lenga o whale whaatau e se atu i tau e lalo mai o le tau na whaatau mai ai ini usila atoa. E tusa lea o le fitu tesi iwa pasene o whale na tau lia ma o lea na alu i lunga. Mai le fitu tesi tasi pasene na iai i le urua i kuata o le tau sanga nei lava. E whaatusa tusanga o apartments le e ngau, whaatusa i whale tūtasi, o lo ta ua mai e le reporti o le umi o le periota o lo umi ai whale nei le marketi le isi tu, o na o le telo apartments o le e whaatau e tangata invesi. Ua toe tu le wa awhea lua i le sami le ara tere le a fo i le ima maua tu talu na pa ulia i Picton. O le toe wha le tonu e ana nafi e wha e tupu o lo iai le se lau ma le ono tangata o le pasese, ma le wha se fulu tangata whai ngā luenga i lunga le waa. Ma o le taimina tau mawhai e tau lai Wellington e leana wha le tonu wai. I tala le sa upo le Kiwi Rail o le taimi tonu o le malo losi o Savili i Wellington e leana mafuai. Ona le sa o le alu o le waa, ma omo e se vaenga i titi o le tino o le waa mai wha awhetaia. E le aise isi o le pasese na whaina e ui o leana o na wha atuai o na au mai fafo. Tusa o le afo le tolu i le afiafia na nafi leana tupu ai ma le o ai ma le malango le afo le wha. Ma o ila nei na whaatali le va o le afo le valu o na pū. O le whai ungo iulai le ana whaatu ato e amata whea lua iai le aratere, ma o le wha leanga ino se vaenga i titi o le tino le va ana nafi, ua toe tūwai nei wha moe to e amata whea lua i le whai ungo le vaiaso. O lo mana o le pole nu o Aukilani Wayne Brown e ave ese sui o le komiti whaafoia le Auckland Transport o lo o iai nei, ma o se suinga ina ia ma lo se le pule, sau mai le pule nuu, malana pule ngā nuu. O se swinga whaau fitele lea mo whaala potopotonga nei e ta ua Council Controlled Organizations lea na amata mai le toa fitu. I le tausanga i luafe se fulu, sa wa i le luafe lua se fulu. Watotoe ai na o le 5, muli aipa u mai le whai na ua tu whaatasi leisi lua mama wai le Auckland Unlimited. O whaala potopotonga nei o lo o iai totonu ma le Auckland Transport. Ma i le fina ngalo le pule nu ue tele swinga mamatea upu e fia malama lama i ai peitai. E le o manino ma o le mea moni o le sui o le pulenga. E o lava fo i a seta le pulenga nuu, e tele lea o lo i lalo le Auckland Transport ma o lo o ngoto ai fo i le afo le paketi, peitai, e le o tele se le o le pulenga nuu. O le swing o lo mana o iai le pule nuu e na te mo o miai le lango a councillors fa apele tatau. O na sui o le tū la fono, ma o le tū la fono foi, e na te mo o miai le fesoa soani ale minister ia Simeon Brown. Ripotia o le ua umona wala au le pule nuu i le minister. Talu mai lava ona tu lai mai Brown i le tofinga pule nuu o le Auckland Transport lava le e whaima wha asanga iai. Lea lava fo i o lo o iai le vai le taimi nei ona o a iainga wa fili ai Den Kempton o le pule sili o le Auckland Transport. E lata i le se lau valu se fulu kilo kalama le mamafo methamphetamine ma ua leo i Aukilani mai leo e talitonu o fuala au wha asa nei sau uma mai Mexico. To atolua li o lewa mo lia ma o ana nafi na tūtū la iai i luma o le whaamasinonga whaetu malo i Aukilani. Ma o ilato uma fo i nei o tangata anu o Mexico, luas fun male tolu tau sanga, luas fun male fitu, male tolu fun male lua tau sanga le matua. O le mawai o fuala au wha asa nei masai mai le to atolu ana nafi. O le unga leo so esu enga wa tolu ma sino o fai e le ngata i leo, ai wha apele vaenga o tiute. O le wafu i tauranga le ana mawai le container. O isi na maua mai ina ua su e potu o whalitali malo ma Airbnb i Aukilani i le vaiaso nei. E se ile atopa una maua il malai vaalele i Aukilani le vaiaso nei lava a o tau mawhai le isi ali i atu ua le atunu. O methamphetamine wa maua mai so e suenga nei e wha atu saina i le onos fulu ma le tolu miliona lona tau. Matala wha ai u, a o iai fua ngā tai Pasifika e alu le malanga al komiti a ngā i New Caledonia. O lo o whaatali nei se tali ale peresetene o wharani, Emmanuel Macron. O le watusi tai Pasifika nga ili peresetene mo se whaatangana e mawhai o nā sia na o mea.
a le o luma mai o le umai o le whonotanga le Pacific Islands Forum le e whai ei tonga i le whai unga le masina. O se malanga lo wha moe moe wha atala noai le vevesi na yei no mea, ma o ni fuafuanga o wha amaunia mai le amapasa o wharani i le Pasifika, o le ato e tala noai na i le whonotanga a minister leo lo o whai ei fiti i le vai asonei. E o mai le taimi nei o le alava o lo o tau wha amamale tau lango no mea. Lea e tu sa male valu se lau fale ma pisinisi na mu. Ripotia le tiwa ni usila e le i longa lavo na sa o loto, ma saunga le mu nisi o vaenga o New Caledonia. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.